A 10 días para a Noiteboa e con tantos recados pendentes son moitos os que xa se dan presa por ir sacando de enriba tarefas pendentes. Din os expertos que neste Nadal imos ser un pouco máis xenerosos que o ano pasado e que gastaremos de media uns 630 euros. Na rúa, moitos dos que xa votaron contas chegan á conclusión de que acertar coas estimacións é case misión imposible. Estimar es algo imposible, porque tú dices, bueno, me voy a gastar 500 euros y terminas gastándote 1.500. Eu que sei, xa non digo a cantidad porque me dá susto. igual me dá algo. Hombre, depende cantos temos na mesa. Non che parece? Outros teñen as cousas máis claras. A clave, segundo nos din, é pensar ben o que se necesita para despois non excederse. 200 euros, por aí. No. Pero para Navidad, despois verán o fin de ano. Outros tantos. Pues más de 100 euros, ¿no? No. Hombre, no tengo mucha familia, entonces. Entre 300 e 400 euros en agasallos. Somos unha familia pequena. Yo en comida, una cosa muy sencillita, porque hay mucha gente que no tiene ni pan. Y en regalos también. También no me paso. El precio justo. Precio justo. Segundo din os expertos, a meirande parte dos gastos do Nadal van destinados a agasallos, seguidos de alimentación, ocio e viaxes. Todo iso sí, cun único obxectivo. Que todos tengamos una feliz Navidad, que es lo que nos merecemos.